Gwaya ane biya kamal gwasa me bana ngidan bana jetok. Ngidan bana focus. Kata dan dong deran. Dera bana Thok Nath dera ka ngai keja. Jen bana focus tena. Bukora jalong. Ka kwire bana kore bana kenen kon very important. Na chenkiran che wala redunde. Aja gora gwano be dwob dan dere queen keje be jangal so mekeni mekero ngi ka queen dan de queen keje tele we yawn mudong de queen de ngai keje. So for that reason bana tin content dong de kon ngach and ka queen ka gwasan bana focus ten no bana je to katin content chol kon ken wo ere bana ko ngai content nen content chol ka re bana queen re bana muguri jeno dong de class ja guri abi ngaje no en class me very important along canadial ko anaran dong ram no no dong batuk bajangach la tung nuere and then ba focus tin ba baja gurno bajangaje na men ko an tung nuere e dung ne dial chi dung ram ken wo de ran der te kan ngashimi gwa ta dan dong de kun ke je ki der tung nuere je kun ke je ko kare class kana me abana wi ketin kon tin dong dalna ketin nyona you know katung nuere gorno jin bi channel bi support channel me no language school ko ben tungwan ben ka le ni siang ka jen channel me ko na me lat me no no balat ka no ga jelong no ben ale ni siang ko gwe jen no dong bani ko ken ba kalwak reason da na gor ko na jen dong de na de kan ngai ke jo dong de ran der queen bible ka der jelwang der bong ba der ka queen chit ke store nin kon lat ko rodien no listen me very important kaji kana ne dia la koken bi goro ne de koken bi kan channel me bi kan ngach ko be yelwak was dan dong go ran der Thok Nath der jangach te kon ke re bana titi mena ke guitron chala ke re bane reason dan ku kon focus ke re bane ke jelong re bane ke den kon nyon go kon you know kon ne dialan kon tin ngai ke Thok Nath mekene tam do ken jelas kare bane la be jelong no de to mo de ngai okay so re bane bana tam dan ban jelatin ko jela very important on gorno jin biname bi jenyo ngane ko ken anyok bashar bo gorge jeno bija go let gwas man okay bija let pingwa ko ba kulanen kajen live video me bichare bija tobi mugi mo de recommend kaji ko dong de tung de ngaj bi gor gwas ko gor kono enran bachar bejeto okay ko bran be Thok Nath be kula ngach tidial la gor jeno biran bi tege do dan de do de ngai ke je cosmic ne ke sel gwa bi Thok Nath bi kai ke gor jeno de ran de ro yele ka kajan ni jame ban rach katin content dong nyon kanete ngwan railer kana me bukona tuk katin yam tinong de kon ka gwich ka Thok Nath ko Thok Nath gwaye long ngai kon dial goide no Thok Nath gwaye tuong ne jagwa se me ka tichwal ka tire bane ka tung nuere re ban ne me chimnen kon ne me chale a ne me a am gor ka je ha ke u ke ho ke e ke ha ke he ke i ke ha ke i ke hi ke o ke ho no so the tin mi chi nga yantem right now tung wer du teram mo dong de jogono kuje cause men nyam kwenu kaje bagwan baga gar pingwas me dong de rande ka nga ki de kanen you know kajen na meni ko na jalong no de rande do de jangach